Om Swastiastu. Titiang penyuluh bahasa Bali Kecamatan Nusa Penida sampun preside ngamargiang konservasi lontar ring jerone Jero Mangku Sumantre Banjar Sompang Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Rahina Sukre tanggal 4 Sasih Juli Warse kalih tali kalih dase. Tujuan konservasi puniki wantah miare kewentanan lontar idedani talar identifikasi lontar mangde keuningin lontar sani sampun preside ke konservasi sani sampun kemargiang ring mekudang-kudang desa ring Kecamatan Nusa Penida Minakadi Desa Lembongan, Desa Pet, Desa Kutampi Kaler, Desa Batu Nunggul, Desa Batu Madang, Desa Sekartaji, Desa Suwana, lan Desa Bunga Mekar. Konservasi jagi kemargian sejebak Kecamatan Nusa Penida. Desa sane durung boleh gebagan ring rahina pungkuran jagi kelaksanaan wantah kadi asa punike preside aturang titiang antuk kekirangan titiang lunas geng rene pengampura talar suksema aturang titiang antuk uretian nyani. Om Santi Santi Santi.